Ah. Firkansa 32 masuk Ranai Minang telat. Ah. Ah. ALS 283 bertolak dari Medan menuju Pulau Jawa. Bang. Transport Express Jaya hanya lewat, tidak masuk Terminal Balai Solok. Ah, Firkansa 45. Rancak mana?
je lah. Oh. Jo, weh langsung dah panuh sikit lah. Terpalut kau? Ha. Langsung merakit dia. Nanti. Apa panuh ayo. Kita putar balik kan. Wah, Murai, Marsha. Ni. Jaguar maju. Ini kamera kampek dah. Ha? Ya. Kampek dah. Lu sambil Oh, ini gila. Wow, mantap ni. Mantap tu. Woi, woi, woi.
6 unit INS. Ah. Ah.